Pravi rocker. Ali dobro, evo, mi smo tu, Mirko je razbio jednu bocu na glavi. Konačno bi u stvari trebali pitati pravog aktera te situacije. Što je to bilo? Što se dogodilo? Sad svi o tom pričaju. Kao sad nema veze šta si ti pjevo tamo, nego si razbio bocu u glavu. Sad ti onda nama reci šta je to? To je koreografija neka. Pa to je bilo neko vrijeme, tamo negdje prije 95. sam ja... Bilo je jednostavno dio našeg nastupa, razvio bi si 2-3 boce, recimo jednostavno se u Sarajevu punu bocu vodke, znači plus i ona masa od litru vodke, to je tako onda prštalo sve. Bilo je spektakularno, onda još zapališ pa to gori i tako. Onda se valjaš po tom staklu i to. Onda je činjenica da imaš tvrdu glavu. Je, ali puna je ali ne samo zbog boca, nego zbog svega. I nos, vidiš kakav. I zube, ne. I gdje sam stao? Ali onda su ljudi počeli dolaziti samo zbog toga. Da, samo zbog toga, da. I onda sam rekao, pa ako ćete zbog toga, najna. I onda si prestao. A ovo sad što sam napravio u ovom, ovdje baš. Da, u tvornici, da. To sam napravio. To sam napravio čisto jednostavno, vidio sam tu puno staklenja, bio sam nešto malo se naljutio pa sam puknio ovako, malo krvi, da to izgleda malo spuki, ali neki klinici to nisu vidjeli. Ne, ali neki klinici to nisu vidjeli. Recimo ja sa 15 godina kad sam prvi put vidio Satana Panskog, ja sam bio opčaran tim i to je... Znaš, i tako, htio sam jednostavno pokazati klincima kako smo mi to nekad radili. Sad ti nama pokaži, jer majke su opet zajedno i bolji su nego ikad. Uživo u Zuhra Show, Goran Bare i majke.